ana da nyame ayepa ya bobo ansam anu nsuo totɔ anso so yagusu ginam ya hwase abasom Ghana man na nneɛma nyina atumi akɔyie anansam do yɛde ba ne yɛde makote no bi enie anano nipa ba sɛ ba akɔ democracy hub yɛ kyerɛ mo yɛ ya aposifo kyerɛ wɔn mo de wɔn kɔgyina court no yɛ tete so aba apemfo ka ho na attorney general wɔn mo office abayi sasemi ano abzanfo edemo ebekɔ ECG nkɔmɔ no ho na board chairman oda ECG adwuma na no de atugyaso ne amanfo nya dwene senne ɔsɛ board no mampani na nadodan kwakufu do egu ne nyinaa afaya tete se voter river authority ana empanyifo ababaka wɔn ne bui power authority abom na wɔn mo nyina da yɛ baako na aka obi ama na wɔyɛ kyerɛ akɔ so wɔn so no anya semkuma abuzafo yɛ tete nsɛm bi sɛ ɔkɔnkra pompene mantamu amframajawe saboa gas ho ya yɛ dene ɛho yɛ akɔ atwe ɛwɔ enkrabonten so a yɛbɛkɔ na yɛde hu nkɔmɔ kakra ano gye sambe kɔ so awɔ tapa na tapa mahene wɔnya finhyɛ na duonu no frida wɔbɛtena akonya so no wahyɛ fa ya wɔde asɛm bi atoja yɛte sɛ nkwanhyia ya bi asi wɔ hafo no southwest abaton pɛsia so a yɛte sɛ nipa baako afemahwere ne nkwan ya sabe bi wɔ aseda chi akosa ayamizo ana 5G ne yɛde ama no 21st clinic wɔno so ayɛ sciatica expert rehab center wɔde 3 core capsules aka ho bi OCP Ghana Limited at the OCP fertilizers and so at the Abaya Express Group what do you to quite cloud internet the fastest internet in the world I was your one you make one madam share senior yadakasi boy ababa soma somfonia beno na area bread live Facebook and for YouTube and my run features and samno I will pay no work in Kenya what call www.sompaonline.com what benya been working kind as somfonia beno and a fear so ya tenase akosia aje wakwadia boatini midi mene Nana your boy Malidia Boga. And some for yension, some nothing from free a year ECG atana ye. Na sayeti for pa, Ocherian Ponyan Crumpon Basia de Mahata Monunkum to Turbun Sutun Subavia, Oboten Timua, or the Jaffa Dumina Monunkum Jedamata Teshra Mobeka and so on, and run a bit to Ja, Sepenekwan chair for that ECG Jumana Nuo, Yera Samuel Dubik Mahama, and in the Juma Tuanum, se Untimi and Twaso, and Nijuma Sepenekwan chair for Betia, a ECG Jumano Anno. Ebasa no na je se nipa pinu a ahyase de wo mu susuye ne se no mu se hu ECG adwuma na eba bonten ma esepfo kra de omo de betu dwase empanimfo da ECG adwuma na no se board of directors no so mo mpene to mpene no a se no wura Samuel Dubik Muhammad na adwuma to no omo so mfo mo de nto na yempeni pafra omo dwere mu do na omo o man ho do na omo emekuta ECG adwuma ne mu na eno na pani a oda board of directors ne nyina no yewra eye Alexander Fenyo Markins mrasebe dwani o mrasebe gefiem ma de hye wo afutu abaton peso so e de atugaso bibia obegyina baabi aka se chenchene a board of directors na wo no mo sese ne mfo madwuma nto no na oya no wonim ne okeka woni obi bia nya dwene sa kwan so se ne mo ka se empenifo aye nhyehyeye a wo mo apa owura David Asamoah se ono ena nhwe akire se managing director obehwe dada ntoto so e de ama ECG adwuma no eno no owura eye Alexander Fenyo Markins akire se entoto bia wo so mo ye de wo so mo di gu akwa mu bia ema ECG adwuma no fa no ntima papa efra ma ne konenim efra domo kwa domo no board of directors ne beye ama adwuma no agina yi owura Alexander Fenyo Markins nsemo a ode tu dwa kakra ni. It's a new board, and in fact this is our second meeting. Oh, let me say, essentially, this is the first meeting of the board. This emergency meeting was the first meeting of the board. When we were sworn in, it was a familiarization. All right, this is the first meeting of the board. So I think that that's a misplaced position taken by a lot of things are being done. I wouldn't want to be talking about them now, but be assured that there is this determination aimed at ensuring that support systems are in place to make ECG continuously an efficient state entity.
Afonti we AM Raswege ni o Raswege fiema this year we futu abaton pesia so lawyer Alexander Afenyo Makenena yetene nke wono a ene saso ye board chairman edema ECG adwuma no nenra semtwefu nhye muemra na omopa owura David Asamoah edi no mo eyina kira mansan so no ehwe chese pene kwanchefo a obetua ECG adwuma na no ana ode sansem yetu gwa so no bibia anyadwene se board of directors e wono mo sese no mampeni akufo do beyi wo madi na omo esusumfo modwuma ento wono mo anano dani paba sadu ba kono ya kire ya akwato remande wo mo wankramantem fa democracy hub wo no ya kira wo mo ya no ho no yade ya tete sabapemfo bi a friend Severa na oka ho bi na wo ba yekura ponti ya saka kire sa ni nyinsen no wonya ba sabosome ne nan akeka kwani num ni nsia so a woje na wo ansa enti sobo asase ya ba se ede na kwoba ya akwato ehunu pefe so oba no nyema bosome nan na so amana kwa remande na wotwe mienu kwa ba no sa no na se kwoto ene oba na ene ne ye kura ana yakoda sore ya Attorney General's Department Deputy Attorney General Yero Alfred Tuanyabo de aba acha sabio akwoto wo mani nsete nyankopon wo hunu de ekwoso bia ewasase so sanso na sekobase de obi begina da kamu na yetoto na no a anya de wo no ho bia ne yehunu enti ne mra nimu ni no a oba na fa ye Vera no wanyem wo no wono mom na wosanke wo sibri bi de kire kwoto no se na client na nyem wa fafuro wo wabosome na 90 se wokodamu a anya de bebo na pom de kura eyisa wanka bibi atese ye na kwoto no se wonkwa remandia na ekire so be kankansam se kwoto no anya de ne ade a na wo hunu de oba no wo mpeso mo kire hospital odu bona ye chere se ono so ka protest nti o ni pa ono we kan wa ni pa se ni je o ba ko eli o ni ba ni pa le na kan e consecutive court 6 ni Benjamin Echo Security Court 10 nti ya bangi kuletu officer de bomb ni bisomo se mo ti de wanu mo di fo mo ni na pg se mo di be ni constitute on motion for bill but at the end no je court se kan se yen fo mo na sanko police station en ko 8 October court ne besa asina service on fee Benjamin je court ne ka se yen kan na 11 October kan se ono ko ya de ba en de and then the other persons not kind of some other persons in the area, they will say you're about 8 October. And then to trade specifically a year, but in fear, you say, and I do bear your big tear move on in your CSNA, you don't find a cry, near a Dr. Manobat. That time, not police for them pay because they're not medical. Actually, order from above, if you so many order and sign, which me ama OBI access to him. If you don't know a very statement to police regional headquarters to say, only the only CPS that they are with medical care. If you know it's in a system, it's not for hospital. Different doctors, they give me their real point. Quite no idea over the year. Back 5 years, we validate the 7. Now, quite that is the kind of conspiracy to commit a crime to make unlawful assembly. That means, a man quite say I think that's the first charge I do want to go on. And I find charging with unlawful assembly. That is in Shimulan attack. The conspiracy is a more proportional than issue will be. I now quite yes, I charge you somebody issue and that's and I charge you with offensive conduct conducive to breach of peace. So the idea of minus 20 fee and also count assault on the police officer. So much some of them actually as police officer. I was near Quatia no Anya or Alfred Tuanyabo the way. Area legal team heard Adema Democracy Hub one more yo yachirano mranim for you charge one penny kwancho for ya wodi animu ora noa adamte na ekasaye abzan for ye kwa mano so ne ora Samson ade akwa kodin komo de ye tete awie ene se ase kakra ye se gas ya abzan for ye didi djuma wo fie mframaja we sabo gas na wode no awunuane na wode
ye adwuma wo miam ya hodo awo no ya te se wo konkran a ho ahyase a eye den ahyase a shoto na manfo buza se dia so na si a enu ntia be ma gas ahyase shoto ewo enkran ye ne owura Samson ade eni enkomo yobi a eba eyem from Ajawisa Boa gas ne form ngo ho dwade a wa bene ye pa opanoti yenka awiai ye mo ha e mo akwaba Pejoso mejima di se ho ye na moto Erade adom yeso so ye ho ye pa na ede na be ma gas ahyase a shoto ewo enkrabonte so se odo waso toto fo ma ede na asi a enu nti gas ahyase shoto ewo akrai yo mami etipoye yema enuse akra be gas short person gas a ese ye dey free ma oil refinery etimi ede ba no supply change no supply into member no na ama shortage we aba nti the second medi tema oil refinery na gas cars ntimi economic distribute no ebi ntimi feel enti cars na ebesoa gas na free tema oil refinery ede aba bonten akọ gas filling stations no ebi na eni ho anase say na say and cars na say ba BDCs na nation ko mokra gas de ba and gas no enti do mind yenya some delays do on BDCs no in gas buy Mr. Ade Mr. Adam Pacho homa na twitwa kakranka otia ho kakra maami a na yenkomo yi ayeye de Debi kakra bi ese o tepenka mo se de ye pa nti na wo kire me se eye yi BVD so se wan for no mo kokra fra mo no ne ba na ashoto BDC no mokra de ba no na eye enkra mu no entimi amedrum tap nti eye na ebi ba de but na nya bedru ye no na akokwa shortage e dia abedru na Mr. De gas so no Ghana ye kra ne be ba ha yes ye kra eye gas de ba ha se yenim se atobo gas no ye bisu no e de ye anyina mahoden kanea na anoka no as a year process na de betimi ye de ma yan ayusu ofie no no ye nyanshe ho because if you know de ye de aboa anyina mahoden kanea eti ye kra gas so de aba na se yenim se ye be kra de fra mo no ne na aba se yenim dodo a ebia mant bia yisu no Ghana na meboa sanity nani adentina se MPO se energy ministry no se hwan ya obeyen wanyen hye ya ma wo mo se be ya ase da bia ebi ebe wo ho no ma manfo benya bia to onumusa gas na ankranfe na krade ba na sikasem cedi dollar no ahmodin sem so ya bia etimi ha mo because cedi ne kosoro bi na sika se me de krade ba no cedi ne kosoro a mentimi krade bre enfamba esa na me dotri no de da hora me kofa be ka ho stera na cedi ne kosoro a mentimi krade do eno na akofa san hyewe nyina ba obeha me no ka se no cedi ne yakobe 17 cedi sinti eno ya de etimi ha kra but de na se bedru etima bedru NP4 amma ya se esi abedru a supply no ma esi na no pay enkodo nyima de na yetimi de cash do na tima ko amena timi aboa eti ye hase de maka no sare tie betima boa de a se tisa de a from ene kosi Monday ni de ba hwe ya ho chene beba nti se ama se osi aba bedru na bia enkodru anwumre na nkaja wo mato apete amobi anya bi na yese ka se nruma edru Monday na se maya asembebe yi na yese monye MP ni ana nessa GMP de ba say no maka nti kana maka no ye de ye hwe se omaka no sanity na ye adwuma nti na ye kasa nti ye hwe ni muse koduru anwumre koduru channel de na bia de omaka sanity but that the next time I bet my home will be bia joada because weekend mu na ye no kre na eyenkranko na mate se short wo kuma sene Accra ni Sunyan ne Tamale ni adeade munya henti bi amfiri ho no mo situation no can you starting who situation is ever and enyan kan kwa because en kan po na ben
tall. I bet for the abanos. Yeah, he said the other part of the country that I did better work on. And also very party. He said, and then putting a yet never would the and tranquil. It's like on Kumase, and then the important one account on a bit me. I say, be a bit me much to set you that. Where do you mean jam wakona menya we dia mamemfa bronya honwe krakase ECG ede na ekoso ho modem asototo form no Samodubik Mahama jaya wadi adwuma no ede ade pa de na tachire a e ma man no oja adwuma no ohwe yi system na mentime ho asana ase akoye broni meka se power play bi na ekoso yenim se nansia na PRC for cattle or much cattle come by say na nko easy to pa na easy so more but communicate prekrada hono nti aban hwe so betimi apo no hye na opatimi aye na the effect as water for mechanism system kwan fa so dia omoma anyina modern kania no na se so na easy to put me so na the area so form no me hu say otimi de adwuma de tu say em say mpanyifo onye atebi betimi aboa nanka ebia ankania betina so basade na ese onye no ade a enseda enfam na kwamu onu hu ne se oye saade no na se aban foforo bi eba election ekomu a the first causing financial loss to the state no wan hwe a ebepija no de na kogina asebibia enti mo be pepe metuko yodo se menko ene se ba menko an me kogina ho de ene saade a me de beto ho no enti na ama de yedi adia wonde ma so toto form na yedi an no so wonya ofi se NDC ba obitima demu nti wo de agya adwuma na yedi adia ade kore de but adia na ya adwuma na a untimi nyina ye ma susu ya bia okay so o ye na so anya ni ka emra fa so cause to the state no obitima du yo bizade ma ye na wase bebia ni so ebesa so abopuni mu bi onyame nhira opa awie Observanti we ayura Samson na den ye na kwa kodin komo ewu ko chamber of petroleum consumers ya kosi broneka ne se oye senior research fellow e wo honom ayodin ka mamania da seka sese ne komode bi ekoso wo form sade ba ya Voter River Authority and Blue Power Authority won ba ka bomu na won mo dwumade na mu atimi awie mu die pa na eno aka ho bi amadwumafo a won mo Voter River Authority muri ya omati kwadi kumapai ada yi a won mte ase ekura sa ban ne peso sigina ye ntese na wode be ha adwumafo a ewo mu na ana won mo keka ho abo akogya abo aye den wo mte so e kire se won mte ase sanse de akeka kona hwa dache be ha wo mo ko wie kire kura no a ya baka se adwumafo dodo no ankotena fie ya eno so amwa won mo dwumade ekura na ebra won mte wo mo gu mo sa wo ye oye kire no chairman ya no odi ko nanimu Oro Joseph Asare and Central for Kasai asra bypass obasra na dawrumo sajina na wom so wo ho kwan sa wotumi ye bibia sakra neoma mu de na so senka betumi ankonsa nwene ho biem sansa da chenchirima ene ade ene yese no I understand there is a bill that was about to be passed in Parliament. What we are saying is that bill we've not had any engagement. We are major stakeholders and we ought to have been engaged. So we all would appreciate what goes into that bill. So we are saying governments will withdraw the bill and come for engagement. That is not correct. We have engaged with our leadership, our management. The kind of engagement that government did was not intense, it was not collaborative. Apparently what we are saying is that the merger and the separation should be done on a round table so that we all know what goes into it. There is a provision called transitional provision. All VRA staff are going to move to Tema. Then of course we is also going to come to take over the Hydro Authority. What is the fate of the staff? We need to appreciate all this so that we know. Then the price of electricity is also going to go up. If there is private sector participation, the private man is coming to make his surplus. He's going to put a margin on the price of electricity, and the average Ghanaian is going to suffer. That is going to be the ultimate effect. Yes. So we are drumming home for government to know that we are not
not happy about the bill. So they should withdraw the bill. We have petitioned to the presidency. We have also petitioned to the Speaker of Parliament, the Vice President. They are our leaders. We are saying that they should come to the table. They should hear their children so that the bill will be withdrawn. Then we can engage extensively. Na anochi no ya na amadwumefo bi a our voter authority so akasa wo ye kire hu mo so mo sibibi e kire ban. I'm a politician. I'm a top viary. One more top viary. One more chrono ye juma wo viary. Yes, one kasa so e bi account. Light bu ba ya den. Ghana fo ba bre na say ama aban po na hwe so na ya bre ya. Ene oba akofo ye politician be to a ye be ya ni den. E dey manfo ye kwa magana fo. Ye kwa magana fo. Mo niso na wo de wo party bi na ya be tokwa e ye wa wasem ti yampini the cost of your day So where aye voter authority adwumefo no womani abrepa nya asem ketwa ye opeso sebire bi kira ban se sajena sie na wasie na hwa ade asem beba abzafo yemfa mon free VR nsemi ho na yemfa mon konsem fufrum na ena no pay eya Sompa fam nsem twefo pensbedu kataro nante se ne de bia ye no ye dware aboya motom ne ya motom mu pada te policy papa bi si ye ba na yaba be de konkonsa de akire mo se ne da e de konkonsa maboso me so mpanimfo hwe ho e de twetwe ka ofia he eje ba be de akire mo ye ba ya je se adehia bi no ma akwa akotonsa se ewo adubinso ene nkronkro bi chese ebom ene chese nkronkro wo asantemantema se de chese dodo no a suwa na chese wo mu suwa to ye fia se bob na de ya wo mo se yan ena ahemfu bi a wo ma ba be dia de wo adubenso ne chese bom ni nkronkro ahudo bi a wo mpotem wo no mo chese wo mo se wo hene na wo ye no wo ma to asase wo no ho na so asensan krata ne bibia ma wo mu a ono na wa ba be dia de foforo no ono so so wo de krata ne ba na wo de krata ne ba so so ne so de nsa be hyase de ama wa Ukrano be 600 million 60,000 Ghana cedis you yeah for krano 30,000 350 million 300 million ke say omo edejeju omo ne wa wantua no na e ka mumuru ntumi ya sparky bi gina so e count dan na gufom wani na adehie ne ba yesa no na o se ebopina nimdefo ene ya lawyer foko bi sa omo say emremu ne kwa so no se ohini bi say ni wafa bi na edi ade ni wo fa ne sebe mpreduasa wo kwa akura wawu emono na ba be di ade no no ba obedi ade no ejame a mema bo me sesen ewo na asase so a ni wo fa na owuye no ene bia ode krata ma medi asase ne ma me no chenchirenchina wo se waba na memra ni ayimfie na mensa metua asase ne kafoforo oye omosi o betu asase ne so nsa na uko tu so nsa no 600 million 300 million 350 million and 400 million no mo gie e ba se ye ne lawyer Kwame Jan na no Ghana yakwa kosesa ye mra e fansa ase nyina ho papa yi aloya fo mo tena se e ma chese mo to adwene e keka ne masie ne hyehye samra no na oka ho bi ye ne no edi nkoma na no pe mra o ma hene ye dubu a chechena se no ma wiase nyina chen e wade a chebi adwumadi so no wo kire se etia mra eto mra so him bi se ne wo fa no di ade no wo ema ne wo fa na sensan krata de ama e de asase ama wo ya asase no so adwuma anase mpo sa wonye so adwuma obeka kire wo se bra ne sa so betua sika foforo fama no lawyer Kwame Jan eye Ghana nsase na ya hihye no ba bi ho a ye se asase ni is two land lecture se na nanu tra fo na gas asase no so ba bi ho a ye se family land lecture se busiaku na asase ni ye wo de ba bi ho a ye se asase ni ye clan land lecture se ye tombi na side kokowa a clan bidia ba bi ho so asase ni se state land ti se omamu no na etumi no de age asase no afi e bi abusia bi ana koria bi ho ana ntom bi ho ti abeye state land enti asase ye atrankonyafo asase constitution no ya mamu mu abata Sompa FM 267+1 say all the two lands are vested in the appropriate schools in trust for their subject in accordance with customary law
no and usage let's say na no ma sankonya ensase a ehwe wo mo yam no eye yemra tete amamre eso na wo mu nyina emfa to asase no enwo nioma enti eye wo he no a wo kro no no eye akonya no tu no enipa na wo mu nyina ka tu no enti o he ni te say wo ye board of trustees eche ono ye chairman nti se akonya bi kokko a akonya ni do no ani di na kokko se bi cases 2 ni kokko a o he ni kokko ewo kasi man enyina di mu enti sa se no se wo yi kwamija emre wo di ma ofia santia wo yi kwamija ko na kura na o yi ofi amwa ebedi wo here enti se o hi ba ko ni ye wo hi popro na wa ba ni ntimi nka se maybe enti se o hi ba ko ni ye no me fa nye ana se me sa beton asase kro no ama obi enye sa na mra ne kire na mom sabe akodi asase wo nana bi ne bro no so na nana ne se ko amu pro wo nyina dia ye se ye titwa to kakra na ba bia bola bi woni nye fa ko tu bola ni mfiro na ye a reasonable level entry ade so eno de o man ni serewo a esese wo support na mom se na na se ene na nsa na na no ode ahoma awo no wato na kura etiri enti ye fa ma ode enye mrem ta kwa meja Abuzanfonti we aye lawyer Kwame Jan sa Ghana mrafofro no a ya hyehye a boy ensase ho ban ye de boy ensase ho bra no abuzanfo papa yi na oka ho bi na sa mra no mutintim ye de komra sege fie mu a Ghana mrasege afo age atumu amama mpani so de ne nsa hyase enti o kire se etia mra to mra se ohini bi se ne wofa na ono no ti akonya no so a wawuo ama ono na ba bedie no wose chenkyere na sase a waton de ama wo no ama wasensan krata de ama wo a ebia wahyase yeso adwuma na sempo onye yeso adwuma no beka kire se sabetue sika foforo sa de a ubetu asase no so tirinsa no wose etia mra to mra nti ohini obeyesa no fa no court no nkodam I was sorry, call and some from when I call man so na ni money boni ba wa bedu akwakodi enkomo na mama ni amani e twagu awotema tepa abonten so ya anya asem keto akra Dr. Nana Dusi atwene wampem ya wodi kan tepa ma hwene firi so abatena akonya so afia pem ahankona duokono 1999 bepem sese no wanya finhia na duonu enum enam so ama mamra ni amani ekoso ewotepa kro no so anya samketo akura yamane boni ba wabedu ene di asem yachi ba ma hai eju so ejewa as I say what to say oh nyame adom metumi akase bibia ekoso kama ewotepa ene ne monten so boye boy say na mama ni amani ya no esidiko jewa mamina wasna fe minchia Sompa hwefo ne atiefo nyina na menka se ene mano ene tepa ene ne mpote mu isan se sisi amno kase no Dr. Nana Eduse akere wampem a wodi kan wabodwa data isan se obetna dafo akonwa so no mfinhia aduonu 25 years nie ena afen so ene de yan so 62 years intine se ode ebo ba ko ekum no ma mienu a ejewa meka se ahade ubepiem wa ha amamre ne amamre etwaguye pa na metumi aka se enintire atitire ena omu free achichiri ni bench ya ba be wotepakure yi na memu bodin kura no mebo Dr. Alan Kojo Chiramatin din sense no wa ba beduru a na afenso no Ajagora janso enam kwan so a omu nyina bado omanu onyama ba beta adwumadi nachi na nana kase mu no de tudwa se o se ebre mu de sa adwumadi a wodie na mfo anbasura wodie no ne botan nyina ne se obenya modern community center e de amatepa man isan se tepa se omu yebe dwumadi kase bi na ompe ba bi adi a eya na ehodin kakra de makwe ntino sa anbasura ni mfie aduosia mienu a wodi no o de pefoto na odi aboa na wadi sia kantan se tepaman de onya omachiri obeboa obeto aso na wahwe se mpuntuo ebefa ntampa afia yenkotie Dr. Nana Eduse akere wampem odikan ebra o kasa no yetwe kakra yentie se ne osi eka ne nsem na say ahimia media ona mesu no president se na ko so asomo da bia se woye wahene na so so ko fu ya
and oh, and everybody at to say, I said that, and I'm the man. And that committee, if we see one more pie, 25 years in home to me. For an also, and also sign the birthday. And then you may have done your pantman who we are. Birthday, every amount woman for. We are 18th October. And also, in the United Woman, sorry. And also, come tonight, you shall say, I said, your mom ran telling my power, Mojimoni. I know you didn't fear her. The Beno street, no so. The Quagasi, this is I'm watching money. Kasaka said, this is media like a Salafini ever chance. Principal so have it was when headmaster. I saw four, the man for Jose. The Palcas of good they cry, put me Kyromania. Said ye, Korea Saban. I made a Casabisia. Equally, ye. And now probably yet the birthday. And now all warrior. Who never be island. The community center, night of Friday or your church. It's an anomaly committee for your bureau. Tell me 25 years. We are both for troll. Yes, modern Deba grounds. Modern Deba grounds. Near the Amor say a share capaya. School tile or Mantamo. Omo ye, they did that door. How about tiles? The cool tile 82. I was your way. I am a man, so. I water pan your quote here been doctor, Nana Drusia, and one premier would decant up a mahony, Nene, and tea. I was for you free and also an informal quarry host among Crebia, yet no a ye, say, Crubia, a friend, and said Piposo, ye, Waha for no southwest about on Pesiaso, yes, a sprint AB, any abubu yakusium, a mani pabaku, and my fufro ben son sono, omu premu shepa, eben boy and como. Eno anajo na sa arehosini etimisi ya wabra abobo ya woso enipa bebru be se enso ena afenso sprinter wono so ekuta enipa dom efri tepa ede nani akiremu okumase no sa abobo ye ene sprinter ebe kase ene atese head on coercion no ema enipa baako eto anana no wonse do enso eto enso so eprepre modern na anokose me pra no de bi modern na no odin pa yenti sabram no kase enipa miensa ewo mankranso no ya bo echedu maba bepem wo konfa no che abaya sebem sanse wo mudie no wo mutirimu papa da ba konso so esire mu ne tini na no ne singina eya de se etimi etutu ma sabram no kase no aduyefo mu mankranso etimi eye bibua ma mu kekere ne sini ne na pantai na ehwan ni nyina no eka bo ma wo mutimi di na bepem wo konfa no che abaya sebem a oto na yarehwe no so na ahomete sem ne se eno adane yade se emfuturu a na wo sa akwan no so no netimi ekofa sa ekwanche ba sanse na adrobafo na wo mu ewo kwan no so ye wo madwen se wo mu fa baabi foforo se na be ya emfuturu ntimi ma mebo wo mu eno ne kan obi ma wodi kokuhia sa abobo ye ya ekofa sa akwanche ba eti se sem no ka se de aposifo asomu a wo mu ye hwehwemu a wo mu so wo mu prepare ne ye de wo makwa kopie mu mankan so abayan se bem na dia aka no so no ya bo eche e de aba be pie mu ewo konfa no cha abayan se bem ma wo mu so no to wo ma yarehwe no so etina na ya bo ma eno ade nipa ba ko wu ya enso to prepare na de wo wuye no ye de na kwa kopie mu mo chiri bia eno so ebe hase a wo no so wo aposifo ene atonka se wo a wo de se ekọ adwuma na onya ma meduye no ubetimi aba no aba behwe se friends ye wo de se anase de ntisi ande aposifo abie ekwa to se wo a wo de se akọ ba bia onya meduye no ubetimi aba mankan so no aba behwe se wo de se no no anase ubibi no a ubetimi aba behwe no watimi umotimi ateke free ho no e de akọ ntisi am no ka se de akwansia ne de sia menipa nso ato na pray more de na ba ko so ewu nso so free atiasefo asase so na omo e prayer ne de o makogu he
omo prayer no enam say ebi mu de ne serious na ebi mu de so enye serious miens enan de e wo mankan so apomuden aso ye na miensa na aka ne de ya bo atire de aba be pim konfa no chaba ya say ba ko a wono no ka ho no na pantai na afen so ne se e wona num no dodo na atini adwira gu fom a akwakoya ahomete se mama no wono akoya akro na nkata no na ne sra nkata ne nan so no ya de say emu susu abu a na ehu be hia say de ne be kwakopie mu e wo konfa no che ba ko su de no so no mka wono so no ni wo mu mienu nyina wo mutirima papa ya friends say wo mu abo achi eno ano NDC parliamentary candidate or Afano South no or ye bi boa ma prafo nyina ye de wo mu kokopie mu konfa no cheche say wo mu bills nyina no obetuatua ma wo mu e wo ho yo mate ye da se ye be di achire na de bifra to bia no ye de abre ye tiefo ene ya hwefo abusuafo arehosem esi ye no anajo e wo kura e friend se people so ye wo Afano Southwest abaton pesua so asantema say sprinter bus ya eni abobo ya ekehie mu ena ye tese nipa ni bi pra no ano den e ma konfano chaban ya sabia ene ye de o maba begu a doctor for e pre wo nkwa e de ama wo mu ye ne de akire e bifra to bia no ye mfa nka me mu nyame nkurakura wo mu na ya ka de akira shanka se monya hweye sanse ensuo ni gugu afeya nche yebedi bronya enti nkohwe obi maami anane papa ntungu ne kuwie akire emie nkosie no cloud internet ana ya kan fode ama wo sekọ na wo internet no wo mu ni ho dwuma emfa ma cloud de won mo dwuma ho te papa wo be yenso so wo ye ne ntem so ema ho tumi to de opeso de ye no di internet ne ye wo CCTV camera opeso mbe install bi de ma no wo kene bi akronfo bi wo wura ofia watumi a kene fi de gadochi a aya cloud o afai so web hosting digital security locks ne de kaka ho ya fa no internet ho no cloud asem wo top high one love from di hwani mu 0202 699 110 0202 699 110 Express Group na ya kan fodi amawo Canada US UK Holland nyina no abusua yetumi de nkrofo kɔ na akwa edo mo kɔ no so nya afeni mfia mienu asɛm o wo de no passion bɛsɛ abosom miensa ka kɔ ne num na wo visa no aba bibia ye krado nkrata nyina da na ye de wo kɔ asafo leba one about kuma senkran kana shi first light 0249 00 0448 0249 00 0448 OCP Ghana Limited. Ya kan for the ma say wom the fertilizers aba aye papa na ne bon so da fom. Was obebo wura ba bibia da ton fertilizers. Okwa wo so pe OCP de bi ano na yaje atomu. Ye wo OCP NPK 15 afa ya sa wo OCP NPK 10 2010. Wo bisa won sabaka pa 0555 909 437 0555 909 437 through Herbal Center at the 3 Equal Capsules Abba Ukoko sisi yade no wayam tim no ebetu ase ebema ho asase pe ubiem na ho topa hwese obekọ akwale na kedane Herbal Misty ne Epidank na me yod mo china memene ne kwase ada nyina no wobetumi dia yo ho aduru 0546 107 107 05 46107107 anno de unya papa na wono mu a eboawo ema wo ankasa na body no fili gwenze ane to nya mezo ane 5G se oba no no mo na wapom de no atumi akoyie ko ahwe overseas junction 21st clinic ho ne do so po ho no abenya bi no wotuo 21st clinic was where sciatica expert woto asentire na atwe de aba na mro mu emu ye odududu omo na yo titiriti na ye osade obi na de ade ahwe nan ne so no 21st nche na wono mo abia no sciatica na ha wo kuma so wo ahwe overseas junction wo be afa radio wo bo se cancel quarters court junction enkraba wo ye odome market osunwane enkraza na fa chachiman 0540 311311 0540311311 ye jina we so na ya dan ho ya ba de akachi no ye de beto so 21st clinic a yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu
nefa wonasia besi ase ho no se ho techema eno ene yefa ne sciatica na etimi bubu oto ose ka wo se dwe wo srem woje ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nko a wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia prekasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekasa powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekasa powder aduane san yedru FD ahwehwe sankratu mu agi atum sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochi Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otwedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu aye for. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention a kwai Kumasi Asafule Roundabout Hwa, Accra and so Omo Nation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Aketiapa. I was sorry, I don't want to say so much. I to us so that Kumasa Kayati Jari for
aba na kwamenhye afikasie mu ade wan mo tetena ni a wayin foforo kra owura Johnson Kwame Ankra kwa kyere nananom akyeresa amamra ne amane akwa so firi na de kuro no opanyi pai won na baba boa no atoto neoma ewo Kumasi kayetia dwakasie ne mu na ebra yewura yi won mo so anensa no mo de kyerɛ Asante Hema no opanyi pai so kasai ase we riri kyerɛ Asante Hema kyerɛ sa firi na de kuro yi wo hyena no mo nyina bo se ne mafo ahia sem ebeda na koma so yi pa Babo Muas, ya pai esi dei edemai ede meka se adie bia no wanya good foundation especially the usi dai that's why asiano foundation wa esi ni ya usi koduru se die ebedure egu eno ena eka se kejetia ya foundation papa eno ne de eno yehuni otena se ye do me light se de ni enim Kumasi City Market aye tu ni din Dubai no yi se ene se de tie ene dia da din Dubai no e de ma no e so metima ka se atia na emui opani bi sa bi se ma be yan ena me ba be ye e dia boa edwen edwen ya kuma so ade kese pa se obi bia be ye ni mita na bosme dinija isan se enjam bosme ensa na idu ye likes but before ayen share ano chine ba ma yo Kumasi kajetia na na ya fo wa won so ade kakra to aso if you have them to race course I take you that's what penny ya we dey open and you by ya name nantie and an afran bita they catch them na da many and am dey kasa say bia bi piano e na da woman yi nya ko panya o de na wo ho and am dey to media man me membe and me penny for na you ma you wo nyina to jara no yenye wo kwasi jom ketetia na bi biara ada woman dey be tade et wo we na nya bone afaya ne adwarefo no bi anso akasai Sebatu en simple vie ana ko so dum ha sei nti penifo be no mudi anim aye na na ko so frankos oni ni nwa ba bi gala bi akon aye abiso omudi no se eno bi nkoyi odum ha sei se mara so se ye sorry bibiti ye tiko ya chi nemo meme bi dia ma ye na nanu mahema fo wo dum ha e ba ti ya sema sei no mu hu se no dia ko so no man koyi so mo a ko fie mu koyi ye wura Johnson Ankra ma ye se omedi ye ni omo be bo dwa data chire dwa ma nya se omo nam sini eye Johnson Kwame Ankra wona be di ye ni data eye aseda ye de me na nam asanko na I was your way aye Kumasi kayetia adwarefo na yete won mon kan ye gina we so na ye nsem na wasi aseda ko adiama akoso asomo akukuwa eno chine ya Grace Reverend Michael Happy ani buzi oro Asante Boa Benedict enso eka ho bi akoso ya aje wa kwade boaten ni medi ariamene nana ya bo Olivia Boga ya ne betena se kenkan semi di ma wona ana ya mi ankasa me classmate Dennis Opon wo kani Ivy Opon na woda na Ivy wo Western North ya wodi ne jumanti owa panya me won hira wate na wo ma nkwatenten ahoden wo nyame ya adoma bebe fie na awoda no ya bedi amana ye fese bredi ya sorso wo nyame ya adoma bebe fie na awoda no ya bedi amana ye fese bredi ya sorso Sompa